Ir-wrestler Malti James Dijan Bonavija, magħruf aħjar bħala Malta The Damager, li sem li bih jikkompeti fl-Amerika, jinsab f'pajjiżna għall-20 darba f'ħajtu. I am a wrestler and I wrestle under the name Malta The Damager because Malta is the name and Damage is my game. When I come out to wrestle, my character is that I'm a crusader of the Knights of Malta, and when I fight with the spirit of the Knights of Malta inside me. And my objective is to show the whole world that the Maltese can compete with anybody, anywhere, on any level. Ir-wrestling hu parti kbira mid-dem tal-familja tiegħu, tant li l-kuġin ta' Mr. James u Baron Mikil Scicluna, wrestler Malti minn Birkirkara li emigra lejn l-Amerika fejn ikkompeta ma' numru ta' leġġendi tar-wrestling fl-aqwa arenas madwar id-dinja bejn il-ħamsinijiet u t-tmeninijiet. From the Isle of Malta, 265 pounds, Baron Mikil Scicluna. Scicluna li sfortunatament ħalla din id-dinja fl-2010 laħaq l-ogħla livell professjonali possibbli fil-karriera tiegħu meta fl-1965 iffirma mad-WWF, illum magħrufa bħala WWE. Iktar minn hekk fl-1996 Scicluna sar parti mill-Hall of Fame tad-WWE mal-aqwa leġġendi li qatt ra dan l-isport. James jgħidilna li fl-Amerika kull komunità ikburja bl-oriġini tagħha, inkluż James, li wassal lil Malta fl-Amerika. I'm proud more than all of them because I have Maltese blood in my veins. And, my objective, like I told you, is to prove that if Malta wasn't so small, already we'd probably take over the world, because our heart can't be matched by nobody. Malta, for me, is an island paradise. It's an island fortress. When you walk through the streets of Malta, it's like walking through the pages of history. Wara din il-vakanza f'Malta, James ser ikun qed jikkompeti fil-Ġappun. Imma fil-waqt li ħafna wrestlers joħolmu li jiffirmaw ma' kumpaniji bħal WWE, l-ikbar ħolma ta' James hi waħda differenti. My dream is to compete here in Malta. I want to do a professional wrestling show here, unparalleled, like anything that's ever been done before. As you know, I work for Family Wrestling Entertainment, and you can see that we have the top competitors in the business that work for us. James jizvela li l-Family Wrestling Entertainment li hu jifforma parti minna għandha l-istess xewqa tiegħu li torganizza attività ta' wrestling f'pajjiżna u kapaċi wkoll iġġib f'pajjiżna leġġendi ta' wrestling bħalma huwa Hulk Hogan. L-appell ta' James hu biex jekk xi ħadd jista' jgħinu jwettaq dan jikkuntattjah biex flimkien iwettqu din il-ħolma. Għal James li jwettaq din il-ħolma u l-aħjar mod kif jonara u juri r-rispett li għandu għal pajjiżna.